Mal-wasla f'Malta mit-Tunezija il-President tal-Ġermaniż Joachim Gauck intlaqa f'ċerimonja uffiċjali fi Pjazza San George. Il-President ta' Malta Marie-Louise introduċitu mal-Prim Ministru Joseph Muscat, mal-membri tal-Kabinett u diversi persuni distinti, fosthom il-korp diplomatiku. Wara li jindaq l-innu nazzjonali Ġermaniż, il-President Gauck spezzjona il-Gwardja tal-Unur u wara kien akkumpanjat mill-President Preka għal taħdidiet fil-Palazz Presidenzjali. L-immigrazzjoni kienet it-tema ewlenija diskussa bejn iż-żewġ presidenti li appellaw biex din il-kwistjoni tkun indirizzata b'mod sħiħ. It is not enough simply having a Euromed dialogue and stopping there with regards to migration, because many of the migrants are coming not from Mediterranean countries, but they're coming from further down to Africa and Asia. Hence also the idea of engaging into conversation and dialogue with such countries. Il-President ta' Malta rikonoxxiet li l-Ġermanja u l-pajjiż li fl-aħħar snin ħal akbar numru ta' immigranti minn Malta. Il-President Ġermaniż aċċenna fuq ir-relazzjoni b'saħħitha bejn l-ikbar u l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Dwar l-immigrazzjoni qal li l-komunità internazzjonali jeħtieġ li jaħdmu mal-pajjiżi minn fejn ġejjin l-immigranti. Qal li l-pajjiżi Ewropej ukoll għandhom jarfu r-responsabilità tagħhom waqt li jaħsbu dwar mezzi legali għall-immigranti. I've just come from a visit to Tunisia, and there too I realized that it is important, and this goes also, I address those words also to Germany, to need to think about legal channels of access for refugees. That is definitely something that we need to discuss in greater detail. U rrimarka li l-Ġermanja waqt li ħadet azza immigranti minn pajjiżi bħal Malta ikollha numru ta' ċittadini speċjalment mill-Balkani li jitolbu għalkemm fil-pajjiż. Qal li dwar dan fil-Ġermanja għaddej dibattitu. Mistoqsi dwar is-sistema ta' detenzjoni f'Malta, l-President Ġermaniż qal li hu kien konxju dwar il-kritika internazzjonali dwar din is-sistema f'Malta, iżda qal li hu ġie hawn biex jara kif il-pajjiż qed jilqa' għal din il-problema u nnota li l-Ġermanja qatt ma sabet lilha nnifisha fis-sitwazzjoni ta' Malta fl-aspett tal-immigrazzjoni. Qal li permezz taż-żjara tiegħu fiċ-ċentru l-miftuħ tal-Marsa jrid jara kif Malta laqiet għall problema tal-immigrazzjoni. Iż-żewġ presidenti diskutew ukoll temi oħra bħas-sistema tal-edukazzjoni vokazzjonali u s-sitwazzjoni preżenti fil-Libja u t-Tunezija.